kanti yini le abayenza ukuthi nabathi fire uyithola so yawa yes sidla ngaye lo muntu lo uTo Jesu sebenza ngaye ibusiness ukuze lihambe kahle indoda esisebenzelako kodwa akusiyena obanikeza lawo mali umfundisi unendlela yakhe ezwayo ukuthi manje lamandla ukuthi uma ethi fire kuzokwenzakalani uyayifila because yenziwe kuye ukuthi uma ethi fire kube khona into eyenzakalayo ayihlali noma kuphi lento kodwa ikhona kodwa ayihlali noma kuphi ingaba la esandleni sakhe kuma ethi kube khona umoya ophushayo bayishaye lapha bawiswa uvalo ngale because yena ushilo ukuthi ngifuna ukuthi mangenza kanje kwenzekeni lento ngeke uvele uyenze ungalindelanga ufuna kube into oqala uyitshele wena ukuthi ngifuna kwenzeke ukuthi mangifika lapha kunamadoda asuka la eSouth Africa ayephesheya phethe induku ucabanga ukuthi ungaqoka isudu uphelele uphathe induku for ubona kuyini ubona kanjani uhambe nenduku usuke la uyongena phesheya ngapha uqoke kahle isudu umuntu oqoka isudu nenduku kuyahambelana and most of the time induku iphathwa abantu abadala abangasakwazi ukukhamba kuhle yabo uthola indoda ihleli kusemithingini ihleli induku yayila ibambile ubophe ngayo induku lena ubophe ngayo amandla akhe ala kule nduku ngeke aze ayishiye and ngeke abe yile ndoda icabangayo uma ile ishiyekile yona uzoba ile ndoda azizwa phelele uma ngabe ila isandleni iseduze kwakhe mayingalahleka amandla ahambile kubhede kakhulu kubhede kakhulu induku ilahlekile so zakusho ukuthi ke abafundisi induku yakhe isandla kakhulu ila isandleni ukufika la ukuthi akhulume kumic athi aphuphuthe imic so uvela ushilo yena ngaphakathi ukuthi mangenza kanje ngifuna kwenzakalene so into kanjalo